Hayi bahlali lana bese sengipheka-ke la ngipheka ukhari wami isinxabi sekhari esimikisene nenyama. Kwazise lana sengi-eda uphuthu lami-ke saligoqoza umphokoqo. Angithumani-ke uphuthu ngithi siyakugoqoza la sigoqoza umphokoqo. Hhayi awusheke mfana waseresi. Awubatshengise Ethekwini senzenjani, siyalisheka. Hhayi sigijima sesithesta-ke manje sesiyalithestela kuqala ukuthi-ke liyabhampa yini. Hhayi angisukume ngiyolishaya phansi, hawu liyabhampa khuphuka lapho mbhemu bese ngifaka isuphu yami. Isuphu yami ngiyithanda le iKnorr, hhayi iKnorrox ngiyayithanda-ke le mfana wami. Ngeke usincishe nje sibone masifakile uthi ngiyifake-ke esitsheni sami. Kwazise sengiqede noshukela-ke, hawu ngoba ubona isihlangene nje, hawu bese ngiyifaka noshukela. Hhayi uthi ngithele-ke ukhari wami-ke iy'ngxabhiso zangempela ey'khuphukayo. Ngeke usincishe usibone, ngeke sincishe sibone sithinta umakhelwane e-room 13 nase-room 14 uthi angibone. Siyawafaka-ke nalo msoco lo osalayo. Khumbula-ke njalo ukuthi kumele siphake irayisi lethu, cha akulona irayisi uphuthu-ke lolu. Sikhuphuka ngomphokoqo kaXhosa silitholile igama umphokoqo guys, umphokoqo. Siyawuthatha umphokoqo siwugibisela epletini. Sesiyakhuphuka manje sekuphelela sambe siyobona ukuthi sesenze njani, sekuhlangene-ke y'tholele netesti yakho. Itesti yakho iyona le ezokwehlisa umqondo.